ole pacemaker subject kan zir dona pacemaker hi a subject dinga chuan pacemaker te ni sandem lo desktop publishing ti dei ania 106 subject DCA 106 subject first semester 106 subject ka ni maya chu a subject mi chuan desktop publishing ti ka nia chumi chu pacemaker akha ani maya trend ka chuan publishing software ti te ponan soi thina chu tu na kan en tu kan zir tu ra chu ni dona alu dona tang kan soi trananga in ang tu na Windows 10 ani Windows 10 ta search kan kalanga ta hin adopt ti kan search mai ta mar chu Windows 7 te po lo ni theya ka chuanin start button a kan kalanga chun ta adopt pacemaker kha alo lan ngal lo chuan top ti lo omanga chuan chu ta chuanin adopt chu kha kan lut lenga adopt pacemaker ti lo om lenga chu ta chuanin pacemaker valu khani to maya tuna chuan heta adopt pacemaker a hian kan lut ngal maya nga 7.0 khi kan zir tu na khi 7.0 khi pacemaker a chuan nu ber hei ba khi pacemaker hi a version hi chu ko om to lova chuan pacemaker ka han lu role ti hian ron lang hala pacemaker chu thil chuna thu chuna te khate thi thil cha rang publishing software ti te ni thina le kabu te chanchin bu te ka tiang thil cha rang siam na kana manang thin kha ni maya amma ro chu kan lu role ti hian ron lang hala thu chuna tu ra kha ron lang hala lo ni chu kan lak chu chop angai do na pacemaker a chuan a ram pa a kan document kan thil siam tu thu kan chu tu te ka tiang chi khala chu chop angai thin do ni chumi tu chuan he ta han an taila file new ti hi file new hi document thar kan wala chuan tu chu ni do na ki shortcut ki chu control n ti kha ni maya en shortcut ki ho hi sia tum sam sama tha mi kan lesson kan practical lesson kan tina mai ba ka hian theory exam na te ron chok thina ang kha sia tum sam tur ani ka file new kan han ti ta chuan chu ta chuan document setup ki ron lang ta ni khi tu na kan paper man tur kan du ang size te a margin te ani mo kan pasen na tur kha ni do na heta page size ti lo ma he page size a hian lu ta ila paper size ram letter te legal ki A4 A3 A5 ti te ron ta du ani ki kan thil siam tur jin kan man du ang chi kha aron lang thin do kan bathlang thin do ani kita khen en taila A4 te ki en chin taila tu lai chon A4 te kan mang ura A4 du chin taila anoi ki dimension ti ron an ki A4 size awang zong kan ti kha 8.268 ania adung zong chu 11.693 ni king a dimension kan ti a size ataki thei sam ra chuan chin sia tum tur ani ki theory ate por chu ve thei zela ni awangin A4 chu hi ni lem lova heng legal size te letter size kan tiang chi te po letter eng size 8.5 ania 11 ani inches ania A4 I khanin enge ate na te alin na ti te khan chin te la ki ai ang taloni chuan heta A3 te le chin te A3 chu awang zo ro po 11.693 de nia A4 dung ne nei chen dang ti na ni chuan adung zong phei chu hei 16 point de nia A4 wang zong pani bel bom ne khain chen do ti na ni om chu A4 pani A4 kha hian a lai zong in da taila pani kha chu ni chen ke do ti na ni maya tiang chuan heta A5 size te A5 chu ki 5.827 le 8.268 ania A4 kha alai taka bung bok taila ale lam zong kha A5 size su non do ni tiang ana size sa kharon langa he ho hi a thei ram ram chuan chin chiat tu matra chuan orientation ron le orientation kan te hi chuanin tol le ui tar roma he kan paper man dan tur kha ni maya A4 kan thlang lo kanga chuan orientation a hian tol le ui to ma he tol kan ti chuan kan paper kha adung zong a sei zong kan mang do ni chuan adung zong kan mang do chuan tol a kan ta nga awang zong te kan mang do ni chuan ui ta kan da le maya hi chuan he ta hian margin ron om le hi margin kan ti chu kan paper a khan kan chu chu theina atanga kan paper top in ka all kan paset na tur a zo zong kan paset na tur khan nia tuna khianin 0.9 ti vel te ron om loma king ho khi margin atanga paper top in ka zo zong hi tunom sa hi kemin azaw de hleka inches khatling lo hlek vel amanita evina ka thil siam tura 0.4 0.5 ti te po man huna lo om the ni chu inside outside tom po toma khian
khá là khi nào po margin sẽ talo ngai ni chuan heta tang hin kan set thin ani ti kha se dem tur ani chuan no anu chunga khian number of page ma tuna khian okay ti top tai la page ka che kan in sa don kan thu chu na tur kha kan thu sim tur kha pe ka chaw arun lang don ti na kha ni maya ma chu kha position lawa kami kan thu chu na chunga khan a sampai a page kha in sal bel le thei thawa ani lo pon tuna hian a pek som kan da chu nga lo lo te ti dun chuan number of page a hian tem te po da chom hal thei bok ani so ti khan kan okay chin anga ti khan thei thu chu na tur chu aron lang ta ni hi kan paper kan document chu ro ni ta ni kan thil khoi na tur chu ma chu chu mi thu te kan chu tak tak ma in se tur dang kha alom duala chu mi chuan en le tai la en tool so hi chiang ta ka hriat anga in pacemaker a chuan tools kan hriat chen lo chuan ka aman hun tur te aman eng chi ge man tur tiang chi te le kan thil khoi tur a zira tools man tu ka hriat lo chuan in pacemaker so ti le thelo thina chu ma chuan tu si chiang ta ka hriat ma sak tur ani ma sabera chuan a chung barami hetlaya arrow te om te hi pointer ani pointer tools kan ti khani me pointer tool chu engata kan mang kan ti chuan thil select nan te thil choice nan te kan mang thin ani chuan ampul chiam mi hi p o ma hi text tool le thung ta ni hi text tool chu thu chut nan kan mang thin ani then kan thu chuna tu huna ba click tai text tool ka select ta a kan thu chuna tu huna kan click anga ti khan thu e kan duang ang thu kan chu thei to ta ni tikhe hi text tool ani amar chu pointer tool kan select lai khan eng thu ma chu thelo thu kan chu don re chu text tool kan la nge ngai chon text tool hian thil a select pe thia amar chu text che kan select the select han pia khan highlight kan tiang chi khan me he ti hian hi aman hun ta hria ta ngai ni i text tool mangin text select huna ka enga ava nge kan manon kan ti chon alignment sang sang kan ko huna te a font style kan thla don ni emo font size kan ti dang lam don ni emo ria thil chu sang sang alignment kan ti te type style te kan mang don ang chi anga te khan a text sakhi i text tool manga select anga ya pointer mangin select thi to mar chu pointer mang ve thung chuanin a choice on ba ka kan ti hlei thei lawani chuan a hnuai a hian hi rotate tool sa om le a antina picture ani emo in text kan thu chut ani emo ka teng chi te kan rotate dona chu rotate na tura khani le mai he a kha rotate tools hi crop tool ani le mai a chun he ta hen line tool oma line kan ban ro ve na turang chi a kha chun a bul che hian line tool to amar chu constraint line tool kan ti bi ka kham le hi line tho amar chu angil pa kan po the ang chi ama kan pong he kir bin pep kan te ko ang chi khom ve lewin angil pa pin kan po the ani chuan anoya hian rectangle tool om le rectangle ani le maya a pi chi hian rectangle frame tool rectangular frame tool te po kan tianga kha om le a khi ai ang lawa ai an lo na kha soi le tai la he rectangle chunga hen nakina an le so te po thu chut kha alangai do na rectangle kan potanga chunga han thu em mo te kan la chu do ne ka tiang chi a khan he rectangle pa ngai ang chi a chuna chunga thu kan chu don chuan texture wala ka ngaya a chunga thu kan chu don hian click top in a chunga khela om hal hot thei lawani chu wang chuan king a frame nei lo ang chi a chuan chunga thu kan chu don reng in a chunga khen texture hi click a me pe te pol hi ngai thin ani han kan chu ha thu kan chu thei ti na ni ama chu frame nei chi a ve thung chuan ni texture pu ngai lo wa click top in a chunga thu kan chu ngal thei a kha adang lam na ni a anoi che me ellipse tool ani a hi na kina lesson da ma te ne ka se porang ti hloma kan subject a zirin kan subject a zirin khi admin kan lam da nei ang lo thina kina mi pacemaker kan zirma in pen te po kan la ziranga pen ang chia te po kan zir to akhan pen ang chia te chuanin oval ti te kan se pen te Microsoft ang chi Microsoft Office Word ani emo Excel ang chi PowerPoint ang te po niang chu ate che khan hi oval tin kan se thina ma chu pacemaker a chuan ellipse tool tin kan se thung ani kha hre pol lo tur ani chuan hi ellipse frame tool ani le vele maya ai ang renga a frame nei lo dang lam na kha chu chuan hoi mi hi polygon tool polygon kan tiang chi ka tiang ba siam na kha ni le maya he polygon frame tool hian double click taila a hian polygon a hian number of set a hian a claim bera 3 thlenga da theya chuan starting set a zoom da hian 0 thlenga da thei thung ani hi an taila ki tiang khi aron omle ta chu polygon hian double click le taila
number of site hi atam zonga hianin 100 thlenga da theya star in set a hian a zoom dan 100 thleng kan ti zoom thei bokani zoom te ten kan siam the star ta siam longa ta se number of site a 5 te lo da ta ila star in set a zoom dan tu duang to in adjust nga ti kha ha in duang in siam the po ai ni zoom tam deuh te a zoom vak lovin ti khan in duang in adjust the ani chu polygon tu la kha so hei hand tu la ni le thung ta ni pacemaker a chuan kan e kan document a hi kan paper a hi duang ai pointer select lai khana chu son be ngot thei lo ki kan duang kan ti son thei nan hand tool mang hian kan chu son thin ani hian chuan an dot le che mi he hi zoom tool ani mai zoom a zoom na khani maya zoom in zoom out khani le maya ti kha control me chung khanin a zoom in ani le mai zoom out kha le control mit lo khana ma to kan zoom out khani le maya kha tu sam sam ha wa chu ni tan hi a admin te engineer na an tho an na tho thei da na ka chiang ta ka hriat anga ni kan hriat che lo chu ni kan lesson kha kan ti do na ana bo thak thin do na a ti ra chu hriat vek a har mai theya ti khan a hriat chen jel kan tu manga chuan pointer hi thil select na kan ti ka thil pakhat chaw select thei ti na ni lova kan du cha cha kan select thei mar chu pokol khum kha ngai thin ani kan pokol khum chung chung ni khiron select don ti nan ti khian chuan kha ha select ve kan delete te kan ti te ti khan chuan ka ho kha tu so wa chu ni tamaya ata hian kan sori lo ma file a hian hi document tharvalak chu na kha ni maya heta hianin thil save dan te chu le atirlama kan what pet vela kan zir to thil save dan chu kan thiam tur angai ta ila heta place thalak lak chu na kan ten si heta document setup hi ron le mi document setup zira hi chu tu da kan document ela me hi chunga thu te kan lo thu teu to ta ma chu kan margin te hi kan du angin kan du angalo ni lo the kan tu chu sa malo ni lo the kha tiang chi kha tu na kan thu nei lai me ka batin poi si lo kha kan document ne kha kan bat siam tha the ni chu mi chu file a document setup kan ti shift control p ti kha shortcut ki kha ni ma ya kha document ni ka siam than na kha ni ma ya hi athar lak chu na ni ve thum athar lak chu na le kan nei lai me ka siam than na kha set pol lo tur ni eta edit a hin entaila cut copy paste lo ma hen cut copy paste hi chu eng sam che ka po ai shortcut ki chu nang te control c copy ne control v paste control x cut kha ka chu ai ang te ka undo hi pacemaker so voi khan ta kan mang thei lo ba chuan eta select all control a select all ti te chuan en edit story ti te chu ta bill booklet kan chu tu lan do tu chu kan sei lok lo wanga chuan layout ta po han sei ti tu column kai si te po hi na kira kan la lesson kan la ji tu ni vai kan sei lok ri lo wanga tan tai pai en tel he ta hi font style a font sang sang ho khani ve ta ni ki so noi che mi hi a font size ani le ta ani a font size hi font ti le na ti te tu ra khan ma hi default a font style e font size sin che ve tha what te ne an lo bawin theory te poron cho ve the ni a font style a default a font style a hian Times New Roman san ya default a font size a chu 12 ni chuan heta type style le type style kan ti chu bold italic underline kan tiang chi ho khan ma ya ki asot ka ki hriat tu ma tha heta value bold italic underline ba ti zela ka bol thak thina chu ba chuanin asot ka ki hriat tum sam ma tha sh ka ti chun shift keyboard a shift ti khan ma ya chun hemi arrow am do chu maron te hi control ctrl control kan ti kha control e shift le b kan me chun bold ti na ni mai do na lekina next a lesson a kan la en le don thawa chuan hei italic khani le ma ya underline strike through kan ti chu tu kan chuta alaya te in read phe ang chi khan ma ya kan reverse kan ti chu hei text reverse font color te pon ni theng chu text kha avar kha dum kan reverse the ya adum chu avar kan reverse the shift control v shortcut ki hei shift control le slash malam on hei forward slash kan ti do kan thina chuan ba khian sei tam nu tuklo wil he ta alignment hi kan en le lo ka alignment te po hi asot ka ti hriat ne he tum tur ani align left alignment tin khani maya shift control l left vela pag in roll shift control c center alignment shift control r right shift control then justify shift control f force justify he force justify he justify he dang lo do ka
justify ang chia chuan in text atop per line na kha a text ina adai lo chuan atop thleng khan ava om phei ngot thei chuang lo justify a chuan a siu ton ton undual tho sia khan ama chu for justify kan te chuan khang atop per line na po kha a text khan atop kha dai lo ma se a pot fan atop thleng na ron da thin tho ni a kha alignment song song hawa khan ni le maya element a thil kan feel na tur te heta stroke line khoi na tur kan te si te fill and stroke fil kan feel a align kan khoi kop na tur ang chi te text strap te chu le suna kan na zero don arrange te po kan da soi chiang zo kanga chuan e thei chu heng utility sunga mi phei chu an sei lok te chem kha rem bok lem lo wa chuan view hi kan en le lo kanga zoom in zoom out ki control plus zoom in control minus zoom out kha ni le maya chuan actual size le fit window hi kan sei le lo kanga tuna kan paper kan document lan dana hi fit window in lang ta ni e fit window om hi ti om lai hian thil en ki ma ti ve ka the ni paper te ro te ron lan lai hian ama ro chu thil han en ta ila text tuan chu te la hi text te ron lang te ni text khi a hmu duam turam tokin la patilian hot ta ila an tilian hot ta ila paper lan than tur pa ngai anga ala huna khan alian toi jel he fonts po he tla noi mi he fonts size ania he po hi he 19 ara dom de default ka chu 12 te nia ma chun ta patilian hot kha adit ber lawa ma chun actual size of lai hian fitting window om lai hian thil ki mati ve ka the ma chu thil size picture ani emo text size ang chi te kha a tok tura adjust hem te har thina chu wang chuan a thei ram ram chuan in fitting window ni lo view a actual size kan da ram ram thina tiam chu paper lan tan tu pa ngai ang khana ron lang dona engkim size kha kan ti dik thlap thlap te don ani chu a shortcut ki chu control a 0 fitting window control a 1 actual size eta view a fitting window kan ti theya view a actual size kan ti theya ama right click fitting window kan ti theya ama right click actual size po kan ti the kha setele sam ram tu chun heta window sa hian enta ila hi tool sani a chuan chu lo pakhat heta hian en le tan ding lampang sir a hian hi color chuan a hnuai a hian hi control palit ani thum ta ni hi bo vek the ni hian lo om lo ta vek ta se fati lan len chu heta window a hian window kan lutanga show tools kan ta show mayang alo bawani chuan color alo in haita ni chuan show color ti le mai tu control palit alo in haita ni chuan show control palit ti le mai tu chuan hetlai control palit he hian en chiang tai la hi hetlai type chu kan thil se ho ka tai na ron om nol ta ni hetlai type chu roman si ron hi a font style a font kan patha na tu rani heta type pa valu khlai lo khan control palit ron lang ha na ta khian time zero romance bi akhe ki font style thla tur kan mai fonts kan thla mai na ta khian chun heta a pe che 12 ro mai hi a font size a font style na ti te na tur khani bere thung ta ni chun heta ai bold italic underline ti te reverse strike through ti te capital letter kan te chi te chun heta he superscript subscript kan te chi te po ma hi line spacing line ka ti ji ma ti zo na tu te po le suna kan na mang do na kina kan la sa thim thawanga chun hen texture ka select he hi ron lang ta pointer select ta ila thil dang de ron lang ka atina kham boi lo tur ani khoya nge font style thlang tur kha om ti kham boi me lo tur ani texture select khana ron lang mai do ani ik select zerin kha ron dang lam do na kha pacemaker kan akan lesson te kan ti tak tak ma a ka hriat chian tur chu ni ta ni